Graad 12's, ons is besig met toneel 4 uit bedryf 2 van Poppy die drama. Goed, kom ons val dadelik weg. Nou, julle sal sien, in hierdie laaste 3 tonele van bedryf 2, word die goed absoluut op 'n spits gedryf. It's all coming to a crescendo. Things are really heating up now. In 1976 begin die uprising, die onrus in Soweto. In hierdie tyd, die van julle wat weet, is daai ikoniese foto geneem van Hector Peterson, wat die gewonde kind in sy arms het. Van Johannesburg, van Soweto af, het dit oorgespoel Kaap toe. Daar was polisietrokke by betrokke, hulle praat van die nylons, en soos altyd is daar hierdie opportunistiese mense wat eintlik niks weet waaroor dit gaan nie, maar hulle is net deel van die storie en hulle slaan munt uit wat aangaan. So daar's 'n klomp skollies wat 'n groot winkel in Gugulethu beroof. En die gevolg daarvan is, en dis so hartseer, op die ou end is dit die mense op die grond, die mense die gedoodgewone mense, wat die swaarste kry. Met ander woorde, goed wat ook hulle lewe bietjie makliker gemaak het. Melk en brood is by die huise afgelewer. En nadat hierdie roof plaasgevind het, was daar geen meer aflewering. So, another obstacle. Now, instead of the milk and bread being dropped at our homes, we need to go out and buy it. Die kinders het in hierdie onrus 'n bitterlike belangrike rol gespeel. Hulle het amper half totaal buite beheer geraak. They were out of control. And remember now, as we've said, probably from the first scene, the kids lost their respect for the grown-ups, for various reasons. So op hierdie punt het die kinders beginne biersale afbrand. Biersale, shebeens, noem dit wat jy wil. En natuurlik het hulle die vrugte gepluk van die biersale en hulle het bier gedrink en baie dronk geword. Can you imagine these children, young people? And it caused a violent clash between them and the police. It is unknown how many children or young people were killed in those times by the police. Poppy het die naweek afgehaat en sy het huis toe gekom. Sy kry vir Malena en Malena sê vir haar, sy is so bekommerd oor die kinders, want sy weet nie wat hulle doen nie. She doesn't know where they are. She doesn't know what they are doing. En toe Poppy vir Jakkie konfronteer, she confronted him. Toe sê hy vir haar, hulle doen nie slegte goed nie. We're not doing bad things. En Poppy is toe op haar perdjie en sy vra vir hom, how on earth can you say that to break down buses, to burn down schools, to have drunk children, how in this world is that not bad? So sy tree hom aan en sy sê vir hom, hoe kan jy sê julle doen niks slegs nie? Kyk net wat doen julle. En op hierdie punt tree Jakkie vorentoe as, is hy 'n leier? Is he an instigator? Is he a leader in this whole
seen in what happens. And then Jackie says something very profound. He says, Poppy, ek beklei vir jou en jou kinders teen die wet. So he justified what they were doing as they were fighting a good fight for the people who are so oppressed by the laws of the apartheidsregering. Mosie is vreeslik interessant. Mosie se reaksie, hy weet eintlik dat hulle besig is om grootliks droog te maak. They are really, what they are doing is not right. The kids are wrong. What they're doing is not right. But he had this feeling, hy het hierdie gevoel gehad van at last something is being done. So can you imagine also the emotions in him, knowing that what they are doing is wrong, but also that feeling of eventually, at last, somebody is doing something. And he was also very irritated. These kids would stop the cars in the middle of the street and they would say, donate, donate. And then it means you have to open your petrol tank and they take out petrol that they then use to throw petrol bombs. So crazy. At this point, Jackie is arrested because the previous day he was marching with the kids. The police noticed him because he was so much bigger than the other children and they thought he was the leader. En hier kom nou 'n interessante punt. Mosie, remember now, Mosie is the one that said at last something is being done. He then said, die opstand gaan nie net oor verpligte Afrikaans nie. That's not the only reason why people are going into this whole situation. The fact that the police are shooting on them is opening up other wounds of the past. Ander wonde is oopgekrap. En dis so, hierdie aanhaling, hierdie spreekwoord, vat dit so mooi saam. Luister nou. As jy op my liddoring trap, if you step on the corn on my feet, on my foot or my toe, gaan ek jou daarvoor slaan. Maar vir al die ander dinge ook. So if you step on my foot and I've got a corn on my toe, it's very, very sore. It's like a needle that goes into your flesh. I'm going to hit you for that, but I'm going to hit you for other things as well. And that's exactly what happened here. The Afrikaans, the thing about Afrikaans was sort of the last straw on the camel's back. But it was not the only reason why there was these fighting and looting and things like that. There was a lot of other things that was also wrong that caused this whole uprising. Goed, nou hierdie het ek in rooi geskryf, want nou begin dit regtig warm raak. Die kinders noem hulle self comrades, and they're becoming more and more astrant. So they're becoming more and more vicious in a way. They declared war against the Shebeens. And they said, grown-ups, your time is over. You need to listen now and listen to the decisions that the children make.
So here, this whole thing was forced to a big clash. Goed, die kinders het basies oorlog verklaar teen drank, want in hulle koppe was dit die oorsaak van baie goed. As gevolg van hulle ouers se drinkery, was daar nie geld om skool toe te gaan nie. Op 'n Vrydag aand was dit die roetine. Die ouers, die mans, die mense gaan na die shebeens toe of die bierhuise. Hulle drink hulle self onkapabel, hulle kom nie huis toe nie. En baie keer as hulle so dronk was, is hulle geld gesteel. En dan sê Jakkie, ons sal die ouers met force wys. So ons gaan kwaai wees. Ons gaan hulle forceer. So wat hulle toegedoen het, as hulle in aanraking kom met 'n volwassene en hulle ruik drank aan die persoon, dan word daai ou geslaan tot by die dood. Hulle brand die shebeens af. Hulle forceer die dronk mense om water te drink en dan druk hulle die veer in hulle kele af om hulle te laat opbring. Nou, 2 van Poppy se broers, Plank en Wiki, het 'n probleem gehad met drank. Hulle was baie keer dronk. En dan het arme Plank in die hoenderhok, hy bly maar deur mekaar met die hoenderhok. Hy gaan hoenderhok toe, of hulle vat hom hoenderhok toe. Jakkie, nou onthou dis sy oom, that's his uncle, hou hom vas en hulle slaan vir hom. Mosie hoop dat dit vir Plank 'n les sal wees en dat hy sal ophou drink. Poppy aan die ander kant is baie kwaad vir Jakkie. Hoe kan hy aan sy oom doen wat die polisie aan hom gedoen het? Dis mos nie reg nie. Maar Lena kapituleer en sy sê, it's God that is talking to them. God wat met hulle praat. Poppy, mens kan net dink hoe moeg sy was van al hierdie bekleierery. En al wat sy doen is, sy wil net vrede hê. That's all that she wants. Her whole life was one of uproar and upheaval, and all that she wants is peace. Jakkie word op hierdie stadium weer in hegtenis geneem, in die tronk gesit, en Malena besoek hom elke dag. So she visits every day, and she talks to him and takes him food and things like that. Hy word beboet en dan word hy vrygelaat. Maar wat baie insiggewend is, hy praat nooit oor wat met hom gebeur het terwyl hy daai paar dae in die tronk was nie. Dit laat ons dink, we can use our imagination. It was probably not a picnic. Weereens, ouens, hier's daai goue draad weer, die kinders het geen respek vir die groot mense nie, en Jakkie sê, luister hier, Jakkie sê, kinders het beter dinge om te doen as om skool toe te gaan. En dit is so ironies, as ons kyk na daai standpunt wat hy inneem. Want dit was Poppy se hele begeerte was om vir haar kinders 'n ordentlike skoolopvoeding te gee. Want education, if you've got an education, you can make a better life. En hier kom Jakkie, wat self 'n jong man is, en hy sê, die kinders het beter goed om te doen. Beter, nie regtig beter nie, maar hulle het ander goed om te doen om die situasie te probeer verbeter. Goed, die atmosfeer is baie gespanne in hierdie toneel. The tension runs high. The youth are out of control. Parents
are disempowered. They've got no power over their children. And the kids feel they have to fight if they want to change things for themselves, but also for their parents. As ons teruggaan na hierdie aanhaling, dis 'n voorbeeld van 'n metafoor. Dis daai klein dingetjie wat jy doen, en dan gaan ek jou bykom, maar ek kom jou by, ek gaan jou slaan vir al die ander dinge wat jy ook verkeerd gedoen het. So dit is waarna hulle hier verwys. Die gesegde, die Xhosa gesegde is 'n metafoor. Die taalkwessie is die puntjie van die ysberg. But there's a whole ysberg van onreg waarvoor hulle dan nou ook wil beklei, waarteen hulle wil beklei. So, dis interessant as ons nou daai kyk na die ysberg, daai stukkie was die taalkwessie. Maar hierdie hele onderdeel was al die ander onreg wat teen hierdie mense gepleeg is. So as ons nou beklei, dan beklei ons nou vir al die onreg, nie net vir die taal nie. Goed, as ek julle weer sien, dan praat ons oor toneel 5.